Kyrtong kaseng National People's Party NPP na Mawshynrut constituency uba gigur mirthong hak arterik urimpang ulalit ben pindem ya kajing Thep Kyrteng hakmat returning officer ke West Khas Hills district na kebenta ben yakun ke election arajar arpulai. Hakani kesengi lawan Mawshynrut lang yu Kyrtong daki nongket kam ba khmat kaseng NPP lembat kipat ba nongkershan kaseng NPP na Mawshynrut constituency. Haba keren cikilat patai kubor, hadien kejing Thep Kyrteng, uba gigur ulaong bakatong ba kamat jang u, minta kalong na kabinta ka puli puthi, bat lada poi siya katong unwan rabit, ya ka People College ha Mawshynrut, bat kumjo ban pedru na kabinta ki surok bat kilinti ki singking. Mrs. Nabta kipat ba, ngakuha ban ong hakane ka kenti, ba nidon kamban perkat ba, namar ba, kane ka day ka, sin ka ba arjonga bat nilaptip hiba agane ka kentiru ka sarkar te ngiyo iba kanwan ba kaju hi te kide ban sutu ban jit yaw nong mikmat ka tongonga hi ka baneng kong ade ka education po ka konsensi jungi namar barabor hi ki leader jungi kisa pu ya ka priority ka education aga bedai ban ra ya ki college proper yang tinggi dalam guna hati kule putih na tadau akaling junga katong gowe bade lak nom no dengan poi sa katong anora pe ka People College hai 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 hoi aga TMC si Turki sentil di kalaya bantunai hoi aga TMC si Turki sentil di kalaya bantunai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela